Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai fia ai si mai le whaafonga. O lo se isi ila vai lungal faita wa fa yo tangata upolu nei. E a fia il siama o le COVID e pei o na whaamaonia mai le pepo whaamtalanga mai le official whailo tu se le malo. O le taane o le lua i le awa uli o le asosa le aso lua sifulu o mati. O whaamawina i le whaao popo ai o le to avalu sifulu lima fau. Wa a fia i le tunu ulau tele. Mai ua se itia ai le au whaio i lato wa a fia i COVID sifulu iwa i le taimi nei. I le se lau iwa ono. O i lato ua mai e ona whaia su enga po test. E lua hawhia e lua se lau malifitu i le tunu. Talu mai le aso sifulu walu o mati. Tutono o nofuanga whaapitoa e ono. Whaatasi ai maisi o nofuanga whaapitoa le soifua maloloina. O whaamaonia mtanga luenga le soifua maloloina. Mai le se lau walu sultasi o i lato ua hawhia i le tunu lau tele. Ina ua pepesi i tua le whaamai. O le ono se fulu nua o i lato ua hawhia. Sa whaamaonia mai suenga po test le sa whaia. Inofuanga whaapitoa e ono o whaatulanga ina whaatasi ai. Ma le se lau se fulu iwa o isi ua hawhia. Sa whaia o lato suenga i le whale mai. Ai lea o fia ile to asfulu lima o ila tau sa malanga mai. O le ofisa tu tono kolu se mumu o fa mawina le mawa lunga o le pasene o ila tau sa faatino ai o la tau suenga wa fia il siama o COVID sfuluiva. Tu sa lea ma le fasu fitu pasene pe a faatulanga pasene o e wa fia. Ili taimine o lo fa awa upea so suenga msa ili ilinga mtanga lunga le soifua maloloina mo ila tau e fase lau lua sfulu walu sa so ta i vavala lata ma ila tau wa fia. O lo manuia o wati nai. O le mautau ave o mo le mawina i le sfraile nei vai aso, le fio anga o sa vai e le fanga. E alaila na talo mua o atoa i le luas fulto sanga talo na faa wau mai e lava. I le whapa anga mautu mo le mtanga luenga o fisa o whaato anga a Samoa. Mfa afta iaia le fionga le minister mtanga luenga o whaato anga mwhai ngā whaiva. Le sunga la uli le maali e toa plata i vau le uatea, plata i vau Fosi Schmidt. Le fio anga ai o le tu malo i le nei fo i faa wau. Ya mori ba mo fa stai de tu malo ana se fo le nei ono le ta mo fainga mal fa ma ko ina le nei fa mo ta ua ma e faile a fa te inga ma la fo le nei mo tu malo u malava o lo mai tau mai temi nei ya o lo mo le ba no ai ta tu fisa fa u mai ai ta lo mua nei se ia pa ia yumi ta to telo tu a tu per ta tu tangalo lo fatino ai so sone mo talo mo malava ai tu malo ki faia mo temi nei na ia yuni ona tau pule lo le o tato talo mo te tele ia ke topa setembro ke topa ia ona fa solo lola ia o tau mango tu malo malava lima sutasi tu malo lima sutasi talo mo le faia i tu tonu fa solo na tofu wala masina male tu lo mo tengi mo la fatti noi mo le tu le fa tele le fa no come ta mo le trato per mio capeneta e la vai trato se la i foi mal convitti me si fa mai ne ya ya lo mo pela va no ya la fa nana o lo mai o come fai tele a wal fa ta wina ne fa mo foi con leva ta ya mal mo na lo fa i me fa o pe le la tinai Olta tu truco, dia palman blauti masani, lo manuia o watina. Lo papsa lo manuia asu. Ai tuilo aina le tamaita emisionale Amerika lea na ulua i maua i fafo mai uno fuanga wha uno fo sea i le vaya so taluai. Na amata i loa o na whaia su suenga. E o mai nei, ele i maua tonu lava po fea na pisi a mai ai. Ile talnoanga wha alawa i tele lea tamaita i wa sarala wai nei lunga o sota inga tele vave.
Na ia tāpena lava li taunuunga lea o iai e peo na moli mawina I lunga o so ta inga televave whaasanga I ate ia. O lana whaaftai mawalunga I tangata na langlongoina lo na afianga o iai nei, pei tai, o ia talanoa o lea tua o ia e whaatautaia lo tātou sā. I lana tala lava lea whaalawa I tele o angi ai lo na whaanonoanga, ini whaasala launga whaapea o ia wa pisi ai tangata, ai o lo tau mate fo ia, po o wheana pisi ia mai ai, mai ia whesilingi ai li taimi nā luai li whalmai. O le tamai tai misi o nale o whaitautau sanga talu o na nofo I Samoa, ai o le tāpenanga e toi fo I Amerika, na whai ai ana siaki lea na whato ama wai wa pisi ali siama koviti, peita e wai a whautua ina fo I le au whaasala lau, e whaamautinoa e sa o whaamatalanga I lunga o sota inga televavave, awa o le awala leo o sota inga wa tele ina whaao ngā ia so nei, pei fo I ona iai Samoa. Ai o lo maua lunga lana whaaftai au whai ngā ruenga al whalema I mtotua, ai maisa o tausi soifua I le taimi o lo o whaanofo e se ai nei. E le na upolu nei na mao atu o lato tangata mātutua al whaltupe mo le talaina o lato pensiona I le whaai unga o le mai aso. Ma tātou moli mawina I le tasi o tamā matua na maua e timunga I le taulanga I pia, ma mapua ne ai le maketi funga leile stonai. Tālu e le imatala al whaltupe e tala ila na whaamanuianga o le nei māsina. Oga o rea o tau e kalara ke nkongi o whaaro. Taraua. Makala pare o roa. Makala pare ainga. Makala kai. A rea o tau nei. E rea makala no se kai. A lai makala pare ia. A rea o mai I bati. O le ka puni bati. Ia o rea la koka mai ia. O re ai masi, lau ki buia mai ngai ka ngaka I ko lau pa kau kalo nai ko, lau ki buia mai ko. Ya ale mo ki, ale e malu waka ka kon maki, o ai lai pa u ia ngai me. Pei tai o moli mau mai sa vai, e tinam tama matua sa le mau tonu fo ila to I swinga o fufuanga al malo. Ma muli ta ia lau fai pisi ni se pe o faltupe. Lea na wha amadulu wha alawa I te leila fionga le fai pule o ngā ngai fo maunga numera tolu. Talu, na fi ai fo itangata mātutua I lona I tū malo masai ane. Bala au mai na le lama I sala fai. A pe fo le tumu o fale tupe I ta māma tina mātutua. Sa auto va atu mo tau whaingol pensioni. Ia, a masalo o se me ua whasasi a iai le tūlanga le ua nanga a le tato nupi wha. Ia, o whaatali umi ai I le pa ia malma malu le atunu e ala le tala ino le pensione po le mau tonu foi. Po fea tonu le aso la tala I langa lela tapuni tato tunu. Ia, o mea ia whapenei e tutupu lava tapuala o le tato te le mai tawina. O le mea lela tu le mai. Ia, e vea nei tu lai mo le tuai vai malu I puenga sa manatu whapea ua to te le tamā matina matua sa tali ngā ono le wha moe moe le pensione le aso ana lela. Ia, asua suatu vai malu I puenga ono le tulanga ai e lava tele tununga o me whapea ia o mea e le I tutupu ono se tulanga foi le wafufuina o ne whai foi o le tātou le mautonu ia e whai foi o le tātou le taupulea ma le whale welavi utupu ia e wai whatati ai fufuanga malava o amena tapena tapuala I le neiva yaso ia o tau mai lo le tapu la tapu tai au asa asongfua asolua usui atol por kalam mo ilam e sunga la ule mani e toa lo watea plata I vau fosi shimetul fai pule o ngā ngai foma matolu ma le tulanga na o iail au pensiona mai lona I tu malo ma ina moli mawina foi upolu nei pa maumangol fa mai o koviti I Samoa nei tanu mai le asolus fulu o mati I le lua I le awauli mo upolu e se lau iwa sfulu lua sa vai I to fa o manono e le ai apoli matai e le ai la fai ato e o a fia il siama I le taimi nei e se la wivas furono e au fia I ma le totolo le au fai ngā ruenga le sa tau la mua mo au nanga po frontliners. Numero tangata wa fia mai fai ngā malanga mai New Zealand le aso ono o mati o lo oi tutono no fuanga whaano fo SS furu lima o tangata wa fia mai tua I le taimi nei e se lau valu sfutasi o no fuanga whaapito whaano fo SS falma emto tua to sfutasi o lo o iai ai le aise o la tau umane wa fia ni aunga tu ngā o le wha mai po lo o le ICU.
Lau Samoa Entertainment TV mas whaopoponga tai au le alofo le atua, pasoi kuaya.